Greater Accra Regional House of Chiefs, the Vice President, the Minister of Local Government, Chieftaincy and Religious Affairs, and the Deputy, the MC of the Tukuku, Champion MC, all the officials of the Tukuku Municipal Assembly, Assembly members, unit committee members, party members, fellow Tashimen, ke wo many am yo bie ke ni manche nuwa epuafo fe ke odenche woche onyamunu former minister, former regional minister, ni ofolechemo ni avote agbo member of the omanye obake nene biwuluni wiemoni wodenche woche honorable Julius Debra kefu eno ake da nyankomie neji ho kenkle okedeke gbine asa woman won fali efe ode yemoto na ka wiemo ni mene wonaba kweshi bie ni madam mo fia moshi keje ni mancheno regional minister, municipal chief executive, assembly members, mo fia mo police commander, fire service akanye fe ne ke ba wo ne ni chwo name e so le bo fa kwa ma ke ne ke ni ne e ka fe na gbe no da nyonko bi e wo ka ya ke ho ni ji kankan ye don mi e wo fe wa depo no wasa ma onaka lebine no ba ne be no fe fali thank you ni kwe ba wo hela kan che ye tomie esha na ka no wo gota ne ke eyi alomiji no ji e ba wo tonton ni e ba o atidi e ba wo musun atwon bele tibo ba mi shi ne kan ngere tonye tune min na ke hela fe ni yo bele fe ni yo eyan se ye son ni ka de mene ka si bi no wa e bonya nyono bo te mi wa fe kon ni bonya nyon le hu o wa fe kon nya ha wo fe ko ya wo mi ko ni wo fe ko ni wo ma tasien afefo na yo aka onu pa fe ka mi anu tuwon bi na me chonke ya no nya ha bi e fe akashi ko ni ka ashe ministry ashe parlementaire achi tashi beta aka tashi bi fale fe mo kan otwi no ni ma ajo fe no fia no ni wofite yedeka gbene no ye wa denche awe yedega kode wo se nyon no ni o wa fe kun wo fe le kemjele je wa don